Ruhonge rwa ucirithania kaunti-ini ya Murang'a runyitanĩire na ruhonge rwa uramati mititu na kambuni cia mai guku Murang'a ni runyitĩte itemi rĩa gutigĩrĩra mbura ĩrĩa ĩraura ndĩnorĩra na kuhanda mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Kĩbico ward-inĩ ya Gaturi guku Kiharu. Kũringana na maabitha aya, gaka nĩko kahinda karĩa kagĩrĩru ga kuhanda mĩtĩ kuona kũrĩ na mbura nyingĩ. Gladys na ũrĩa nĩ MCU ũkoretwo agĩtongoria uhandi wa mĩtĩ akĩũria Akenya guthara mweke ũyũ wa mbura. Katika upandaji wa miti we are saying kama ni kupanda we can do the exotic trees ndio watu wapate miti ya mbao because ya maneno ya infrastructure na ujenzi. Pia tunaweza panda miti ya kienyeji, ile miti ya kienyeji ndio for conservation purposes. Pia fruit trees kama ni avocado, macadamia and also bamboo trees especially kwa riverine ndio tuweze kurehabilitate our rivers na hizo area zote zenye ziko degraded. Kama Bright Future Foundation tumehakikisha kuwa tutaweza kuprovide tree seedlings kwa serikali kwa njia ya kutengeneza tree nurseries kwa mashule zetu ambazo tumeanza kupeleka tree nurseries kwa hizo shule na tunatengeneza na inaweza kutoa about 5,000 tree seedlings per school. Gladys ni orotete wodi ya Gaturi ta kumwe kwenjagwo muthanga na mahiga no marima macio magatigwo mari ugwati, akiuga mbunge ya Murang'a nĩ gũka na watho wa gũtigĩrĩra marima macio nĩ mathikwo na kuhandwo mĩtĩ ya kũnyitĩrĩra tĩri. Tumefanya a good example na tukaona tukifanya hivyo tutaweza kupatia jamii miti mingi na tutaweza kushikana pamoja tukaweza kufikisha hiyo 15 billion trees. Tumekuja kushirikiana kwa upanzi wa miti ili tuyalinde mito yetu pamoja na mazingira. Siku ya leo tumeweza kuleta miti 10,000 na tuko na miche ambayo iko kwa na nursery ambazo tutakuwa tunapeana kwa shule za msingi. Hii ina support ile target ambayo tumepewa na rais wetu. Wakiigua kamũgwa ngunyera nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metu nĩ Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.